Jika kai Asian Cup ke baham haga Grup A hapring ke China, Persia eka Tajikistan. Haba phai shagring ke jingle kai paro artli ki kenhun kia khai klem yo thep gol. Hadu bukot ke jingle kai. Haga wei par ke jingle kai Asian Cup ke baham haga Grup B hapring ke Uzbekistan, Persia eka Syria. Haba phai shagring ke jingle kai paro artli ki kenhun kia khai klem yo bat penki jar nadu ka kelas step hadu bukot jong ke jingle kai. Haga jingle kai Africa Cup of Nation ka bahab haga Group A hapring ke Ivory Coast, Persia eka Guinea. Aba phai shagring ke jingle kai ke Ivory Coast kalala bat pelim eka Guinea da Arlanon. Haga jingle kai Bundesliga hapring ke Dortmund, Persia eka Darmstadt. Haba phai shagring ke jingle kai ke Dortmund kalala bat pelim suk ya ke Darmstadt da Lailanot. Haga wei par ke jingle kai Bundesliga hapring ke Augsburg, Persia eka Leverkusen. Haba phai shagring ke jingle kai haga kelas step paro artri ki kenhun ki klem la bat penki jar. Badai haswa ban kot ke jingle kai kata haga minit ke bekandai peu plus sa. Leverkusen kala yo ban tap eka gol pen job lengbau Palisios. Badai le magan ke jing job ke Leverkusen kadang ne akhli du jong kami ye khen point. Haga jingle kai La Liga hapring ke Athletic Club, Persia eka Real Sociedad. Haba phai shagring ke jingle kai ke Athletic Club kalala bat pelim eka Real Sociedad da ar la kawai. Badia gini ki ar gol jom ke Athletic Club la yo ban tap lengbau Alex haga minit ke balai peu bat haga minit ke basau peu ar. Bat lengbau gini ke jing job ke Athletic Club kala Kiew ke Kyrdan ke balai haga mi ye khen point. Haga jingle kai Serie A hapring ke Monza, Persia eka kenhun Lautaro Martinez ke Inter Milan. Haba phai shagring ke jingle kai ke Inter Milan kalala bat pelim suk ya ke Monza syabar na layik da san la kawai. Bada haga ni ke jingle kai Lautaro Martinez ulay yo ban tap ar gol naga menta ke Inter Milan kata ulay yo ban tap haga minit ke bakhat saw bada haga minit ke bapra peu saw. Haga jingle kai Premier League hapring ke Chelsea, Persia eka Fulham. Haba phai shagring ke jingle kai ke Chelsea kalala bat pelim ke Fulham dai Wailanot. Badia gani ke Shikol jong ke Chelsea layo ban tap haswa ban kot ke kelas step kata haga minit ke basau peu san plus saw lengba ke penalti balakan jatuh Palmer. Haga wei par ke jingle kai Premier League hapring ke Newcastle, Persia eka Manchester City. Haga ni ke jingle kai ke Manchester City kala yo shwa ban penki jar nengkong tang haga minit ke ba ar penriu lengbau Silva. Badai haga minit ke balai Peusan u Alexander Isak ulay yo ban tap eka gol pen ya khai na ke benta ke Newcastle. Batang hadin ar minit kata haga minit ke balai penyo u Kyrdan ulay yo biang ban tap eka gol pentam na ke benta ke Newcastle. Badai ke minit ke banyau peu sau ke Manchester City kala yo ban tap eka gol pen ya khai lengbau di Bruyne. Bada haswa ban kot ke jingle kai kata ke minit ke khantai peu plus iwei ke Manchester City kala yo ban tap eka gol ke balai lengbau Oscar Bob ubrei player badang kham khna jong ke Manchester City. Badai lebagi digi lai gol ke Manchester City kala la ban pelim ya ke Newcastle da lai la ar bat Kiew ke Kyrdan ke ba ar haga mi je khen point.